I dobrodošli u novi na kanalu Rode HD. On klipu Ramonolek serijala školom slučaju, to je matematika za 8. razred. Dakle, ovo su nejednačine. Pa da počnemo. Prvi zadatak, x minus 1 kroz 3 plus 1 minus 2x kroz 3 je veće ili jednako od x minus 3 kroz 6 minus 1 polovine. 2x minus 2 plus 2 minus 4x je veće ili jednako od x minus 3 minus 3. Minus 3x je veće ili jednako od x minus 6. A kada se deli sa negativnim brojevima, znak nejednakosti se obrće. I u ovom slučaju od veće ili jednako pretvara se u manje ili jednako, znači x je manje ili jednako 3 i x pripada, odnosno x je od minus beskonačno do 2. Drugi zadatak, 3x puta 3x minus 4 minus 3x plus 1 na kvadrat manje od minus 1. 9x na kvadrat minus 12x minus 9x na kvadrat plus 6x plus 1 manje od minus 1. Minus 18x je manje od 0 i to kad podelimo s negativnim brojem, podelimo s minus 18, x je veće od 0, odnosno x jeste 0 do beskonačno. 1 plus x minus 6 kroz 2 kroz 2 minus x kroz 2 minus 3x kroz 4 kroz 2 je manje ili jednako od 3 minus x. 1 plus x minus 6 kroz 3 minus x kroz 2 plus 3 plus x kroz 4 je manje ili jednako od 6 minus 2x. 12x plus 4x minus 24 minus 6x plus 9 minus 3x je manje ili jednako od 72 minus 24x. X minus 3 je manje ili jednako od 62 minus 24. 25 je manje ili jednako od 75. X je manje ili jednako od 75 podijeljeno na 25. A x je manje ili jednako od 3. I x pripada od minus beskonačno do 3. I posljednji zadatak, 2x plus 1 kroz 3 minus 3x minus 1 kroz 2 je veće od 1. 4x plus 2 minus 9x plus 3 je veće od 6. Minus 5x plus 5 je veće od 6. 5x je veće od 1, a x je manje od minus 1/5 i x pripada u skupu od broja minus 1. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao, da ste uživali i čao.